amukama simwe mwe bari munonga abarebe ba TV West kandi nagarika nashemerwa munonga ukuba nimwe mukama yongere kubampera umugisha. Reverend Ronald Karegyeya Chaplain wa Kinoni garuzi abwembabazi kandi erizoba za kureba omubare he yahandikira abaheburayo Eshaara 10 za kureba umushorongo ogwa 35 nagira ati nahabwecho mutari nago kugumisiriza kwanyu okwine bihembo bingi nahabwecho mutari nago kugumisiriza kwanyu okwine bihembo bingi echo nichikwata kugumisiriza Obusaasi abwe bihembo ebituri kubategerize nembasa kukigerageranisa no kubori yo mu rugendo. For example, yo nozanka Kampala wahika Busega ebu wabano yenda byabiri Kampala kandi nugo magaragawe mwene warga wahikayo wahika Busega wahurro kurha wahindukira Busega wagaraka kuno yakando tabyine bwogire kwenda mwene nabanende okumaririza okagumisiriza omuriyo rw'urugendo abo kubana byinge biri kwija kwikaho nebingi ebiri kwija kutera konke cyawe no kugumo yemerire okagumo wahamere okagumisiriza Obusaasi kandi oyino kwikiriza obwotegerize byo bihembo ebiri kwiza kwija bwanyuma mwene umurigendo rwawo wishemwe otakaremwa omweshongoza kagera tahu Yesu yemerire tinkabasa kuremwa mwene ni omarire oyemerro hamere ogiroto mu rugendo rwanye tindi kubasa kuremwa oyikirize cyarumwe eberije bakakutero yango oremereho rero rwanyuma yebyo nubwo rije kutunga ibihembo abo kuba no mugambo omwakagira ati omuhanda go kuzo wa musinguzi noteka kurabo wagumisiriza mwene wabanonda kuzo wagumisiriza wanonda kuzo wa musinguzi rwaba noteka kuraba owagumisiriza mwene wamara kugumisiriza ukatambura mu rugendo rwawe byiza bikakutera ukango kagumo hamere on business yawe bikakutera ukango kagumo hamere omuka yawe bikakutera ukango kagumo hamere amuheru wishimwe no simura ogiro kwikirizo marire yagira ati nahabwecho mutari nago kugumisiriza abamwe banagira kugumisiriza yaka yarebe mbera yamuremerera yabiragamo yanago kugumisiriza urugendo rwe yarushikiremo nkogo unana bagambira ariyo naza Kampala yaka Busega yaka yagira tereka pana atembera nindeba yaguma ubwe Kampala yagitahirimo yagirebere abamwe baremerirwe na hankugiro henyine ahanyambukiro kuza kusanga ukasanga obusinguzi bwawe nibwo bwa buriyo buza kwija hati yo kabirugamo awishe mutakabirugamo yongera utambura mu rugendo rwawe business yawe ugikore na wale batakusimbuka nabwo yango umeno ukora iyo gumano ukora no gita muhirwa byo na noja kureba obusinguzi otakabirugamo nondija kigera mwataza kureba arebe yatandiko kwenda kumurugo mu ngaro abirugamo ashohora agenda asiga habana apana wishimwe hati yemwe nanyenda nkwete ngogare cyo mukayaho ostame ebyo biri kwija bakakutera aha murumo gwawe nobundi embera nazo zikunyiganyiga tureke kunyigibwa kureka twemerere twamere tugumisereze omuryezo mbera zona bwanyuma y'Obusaasi hari yabo ho busingusi omweshongozo niko yagize gumiserezaho kace undijo nawe niko yagizire ngo gumiserezeho kace turihi kwambuka Obusaasi nago marra noija kubiragamo Abisirayeli kikanchiteka kubetagiso kugumisereza omuryo rw'urugendo haka hatari mu byo kurya hatari mu mizi konka bakaguma bamerire bagumiza mu rugendo barakorwa munsi ya Misiri mwene rahanga kugerera mbabazi oyongere kwemerera otambura muri yo rugendo rwawe oyo no kugumisereza bwanyuma yebyo noija kusingura mukama bampera umugisha mwe bare mukama ahabwe mbabazi zawe
nabwo ikigambo cyawe cyo waturetere cyo kugumisereza abwo kubagwa nyuma yo kugumisereza ebyo byona obusaasi nezo mbera ezigumire ntuyija kureba obusinguzo bw'ukurgariyo kandi omugisha gwa mukama rahangata atoshoboza kubona rahangata titu rahango mwana rahango moyero kwera ogo mugisha gongere kuba nimwe gongere kubombekera gongere kubarinda gongere kubakanyisa kandi ogo mugisha gongere kubaherezo kugumisereza no kubasinguza umuri byona kandi ogo mugisha gutabargaho hati nebiro byona amina